ništa, evo imamo igrača gostujuće Momčadi, Igora Mostarlića, može par riječi poslije utakmice. Pa ništa, evo čestitam ekipi Tori na naslovu prvaka. Mi dečki iz Kašine smo se došli normalno boriti do zadnje toma snage, smo sve dali i oni su bili bolji i zasluženo su pobjedili. Ove godine smo se mi skupljali tako da smo zadnje kolo, tako reći, ušli u ligu za prvaka i smo napravili onda bum, gdje smo skinuli tu Savu i napravili doslovno zanimljivu utrku za naslov. Na kraju, evo, mislim da je kroz cijelo prvenstvo da su oni zasluženo prvi. Kapetana, izbornika, prvo sve iz domaće Momčadi, može jedan komentar poslije tekme? Pa, utakmica je bila jako teška za nas. Znali smo da moramo pobijediti jer idemo zadnje kolo u goste Savi koja nam puše za vrat, imali su bod do ove utakmice. I za nas Kašina je jedna jako dobra ekipa sa puno dobrih nogometnih imena. Mostarlić, Mato Filipović i tako da ne hvalim sad, ili biti da bolje da nisam nikog ni spomenuo, da se neko ne naljuti kog nisam. Danas moram čak priznati da su bili bolji od nas i da nismo zaslužili pobjedu, ali evo, nekako smo uspjeli pobijediti na mišiće, kako se kaže, i 2-1. I što nam je donijelo 4 boda prije zadnjeg kola i evo, sad smo prvi. Dečki su se korektno borili i da ostavili su srce na terenu, i moji i njihovi. Kakva su očekivanja u Premier ligi? Pa evo, ja mislim, ako se gleda po ovoj tekmi da ne bi bilo dobro, ali mislim da smo mi u ovoj sezoni odigrali i jedno dosta utakmica dobrih, ali ako se ne pojačamo sa par kvalitetnih igrača na svakoj poziciji, mislim da nemamo kaj tam tražiti realno, nažalost. Ništa, sretno dalje, hvala. Hvala. Da li ste zadovoljni sa predstavom vaše voljene Momčadi danas? Uvijek. Dečki su stavili srce na terenu, imali su sigurno premiju duplu od... Premiju i skoro 5 komada smo zabili u prvom povremenu, ali nizbrdo je krenula kola. Jel se veseliš Premier ligi? Veselim se samo zato što je to imala dobar uspjeh, jer non stop svake utakmice sve su bolji, sve su koncentrirani, sve su bolji kao su igrači, manje svađe i više, i mislim da neće biti preloše, neće biti ni na vrh tabele od prve 3-4 ekipe, nego tu u sredini. Dogovaramo odlika, a i primamo donacije, znači evo, svi ljubitelji svega nogometa slobodno ubacite koji dinar da napravimo jednu dobru feštu za kraj prvenstva. Da, nekda svoj. Svega je nogomet, rišer.